Մեծարգո պարոն նախագահ, ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին պաշտոնական այցով։ Նախ ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհավորել ձեզ եղբայրական Վրաստանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու առիթով եւ հաջողություն մաղթել ձեզ այդ պատասխանատու պաշտոնում ի բարօրություն եղբայրական Վրաստանի, մեր երկկողմ հարաբերությունների եւ մեր տարածաշրջանի Դուք գիտեք, թե որքան ենք կարևորում մենք Վրաստանի հետ մեր երկկողմ հարաբերությունները եւ մենք արդեն ռազմավարական գործընկերության մակարդակի ենք հասցրել մեր հարաբերությունները եւ դա կարծում եմ մի քայլ է, որը արտահայտում է մեր երկարաժամկետ մտադրությունները միշտ ասել եմ եւ շարունակում եմ մնալ այն համոզմունքին, որ Վրաստանը եւ Հայաստանը ունեն ընդհանուր շահեր եւ պետք է մեր հարաբերությունները կառուցել այդ շահերի վրա իհարկե իմ համոզմամբ այդ շահերը տեղավորվում են նաեւ մեր տարածաշրջանի հարավային Կովկասի երկարատև զարգացման շահերի համատեքստում եւ ուրախ եմ ձեր այցի համար, որ այսօր նաեւ այդ շրջանակի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր քննարկելու առիթ կունենանք։ Կրկին ողջունում եմ ձեզ, բարով եք եկել։ Მოგესალმებით ბატონო პრემიერ-მინისტრო, პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მიღებისთვის, მასპინძლობისთვის, რა თქმა უნდა, ჩემთვის დიდი პატივია, რომ იმყოფები ჩვენს მეზობელ და მეგობარ ქვეყანაში, პირველად, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის რანგში და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პატივია. ვინაიდან ჩვენი ერები ძალიან ბევრი საუკუნეა ერთად მოდიან და მეგობრობენ, თითქმის 3000 წლოვანი სახელმწიფოებრიობის გამოცდილება გაგვაჩნია, ჩვენი ენა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი იდენტობა მართლაც შთამბეჭდავი არის მსოფლიოსთვის და მართლაც უნიკალურია, რომ მე პრეზიდენტთან ერთად საუბრობდი ამ თემაზე, სომხეთის პრეზიდენტთან, რომ მართლაც უნიკალურია და სასწაულია, რომ ეს ერები დღეს ესე ვართ წარმოდგენილი ჩვენი ღირებულებებით, ჩვენი იდენტობით, ჩვენი კულტურით, ჩვენი ენით, დამწერლობით და სხვა, ასე ვთქვათ, ღირსშესანიშნაობებით. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი ურთიერთობები თანამედროვე ყოფაში რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაღრმავოთ ჩვენი პოლიტიკური ურთიერთობებით, თქვენ ბრძანეთ, რომ შარშან მოეწერა სტრატეგიულ პარტნიორობას ხელი, მშვიდობიანი, სტაბილური და ძლიერი რეგიონი, ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, მე მჯერა ამ შესაძლებლობის ჩვენი ქვეყნების ძლიერების ასევე მისასალმებელია, რომ აზერბაიჯანს და სომხეთს შორის მოლაპარაკების დასრულება და ველოდებით ხელმოწერას და ამაში, რა თქმა უნდა, ჩვენც დიდი სიამოვნებით მივიღებთ მონაწილეობას, რომ ეს პროცესი დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ და დამყარდეს ჩვენს რეგიონში გრძელვადიანი და სტაბილური მშვიდობა, რადგან ეს სჭირდება ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს ხალხს